Андрей Савин атын сүгер чурапчытағы история одна этнография музейі анығы олық тәтіменен граннарға кыттан саңа технологиялары туғанан көжіс тәқтігілер. Бұ туғанан сейілі келер сюжетка. Саха билдер этнографа фольклориха Андрей Андреевич Савин өндөрүскө сабын атын сүгер чурапчытағы история онна этнография музейгер китбит кихи өбөгелербит былыргы тутта сылжыбыт малларын салларын бет кең исқоханнағы экспонаттары сергей көрөр. Күн бүгін манна тоғу сөйлехет улус тоғу хонсылын көрсе кең қабаннағы өлі түбігер сылжалдар. Билеген биһиги улахан выставкага белемден хаджабыт. Ол курдук Емельян Ярославской атынан Жокускайдағы республиканской улахан музей бітігер биһиги бу ақсанне 16 күндігер выставкалы керектақ бет. Выставка темата болдағана биһиги чорапчыбыт улуға төріттемете тағуған сыла, онна бу сақабыл серигер автономия төріттемете сүйсілігер аналлах выставка болуқтақ. Эдерлехеттер саңа технологияны тоһанан көжүстәхти гүлелерге жолугаллар. Ол курдук быйыл эми Россия граныгар кайлагынан таксан электронный экран оборудованиялынан чурапчылуухун төт биллилях улуу серикыттылахтарын тоһунан кинилер огос астырттан сагалан олохторун бидеһи күннергер дылы кең материалы муннян олорбут төрөбүт сиддеринен кериен устан эби информация хомуянукпуттар. Захарова Вера Кирилловна, бастакы летчик, жахтар летчик, Продьяконов Гаврил Дмитриевич Белилях, артиллерист, Антон полевой хирург, врач Брыскаев Дмитрий Титович, он на весь боевой орденах инженер-сапер Флегонтов Семен Дмитриевич. Он на оголорго анан эми бихиги дополненной реальности приложения гордовут. Олонно бир точкага тураммы телевизорга бәйбитин кытары ветераннар бутын көрөк бүтүн сөп. Бу курдук музей аныгы олохты тиминен саңаттан саңа сонун проекттары киллерен айымнылахты күлелер. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Саха телевидениете, Чурапчы.